Abu Bakuri Rino dan peristiwa Sinoping Kohon-Kohon oleh masa Bulu Manalu Naroto Hamu tujuh di debatan acara masuk-masukan aturan sodikara Hamu masuk-masuk Parponas Saripioni Takkas Matani Hojala para gati Hamu Hojala di Parponas Saripioni anak Kristen Antong bunga diberi Hamu Hata di debatan Tari Hojulu di Parponas Saripioni anak Kristen dan bentuk lain Jumul di Home Adi Panguli Rido Ernistua si Koping Orang ho maka jolo dijolo di batang dan boto salub doh dijolo yang kadoran dan pemuli sobi dan dipanggil rohando seluruh bangsa koru manalu na lirit mon gade dengan musaripin Orang ho maka mengibadah siap nasa rohando manglalu siap nasa bugong tuhut paparangi paparangi nabalia rap doh ibadah naulu doh mangaju doh hagadona tung surah humurang parangina jalan rasulullah wallahu manang tadi kolombo ibana paiba disirang kamatiak kamu sulut molo nang sadar roham bangului sadurut nain ale amang lido ernistua si koping alusima siat nasa roham Naulo doau saya dipergugui tuani mau mangulahon saulut nai tuai pena madruku mahal doh diwale ilan roi bangsa bolu manalu diririk disirido ernistua si kopingon bahin dengan nasariping Oro doh pagkajong ko dijolo di debatan ng boto sa mundo doh dijolo ng kadongan ng puliso na di Panginoon hangdo sirido ernistua si Mopingon dabi si Nogurku Oro doh pagkakong ibana siyang nasa rohang doh pagpangalakon na turin para doon ibana doh pagpanangihon parangin na badia pag anak Kristen ko jalan na sutupa mahilo ko marang talikonomo ibana pay madisirang hamati ang kamusubot Molo nang sadar roham panguloy sa lulong kay aliinan roy masa Bulu Manalu alusima siyan nasa roham Naulo doaw sa dipergugoy tuhani maaw mangulahon sa luhut nay. Atong masilihon natin di pahamunan bahwa kolong di rohamunan Atong magsilihon at tanga siyabong mahamu pabuakot ni padamuna Naposo ni debata doaw na mabuak katana tuhamu marhiti-hiti guwan ni debata ama anak dohotod di porbadia au matdok na pinadomo ni debata nang jadi sirangon ni jolma di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakot Tuhan debata ma bohina tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakot Tuhan debata ma bohina tuhamu jala di pasar homa damena tuto
kami dari berbagai jam Tuhan sa cruz, silero natin dan doon sa wakas sa Panginoon. Pumasat namin mga siya na nangyagamit namin pilihan namin po. Sa ikalong may kinabi ko na putus binulong, paso-paso may nagkakaroon ni asa mo kahasya kami pilihan mo, pati pulbol marajaw po ito lang mga ibuyang doon di Portillo. Kuhay paruhan namin patitihit ito ni asa labot na kami udang ni silero kami. Asal bergir kami berdoa yang itu perhiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami dapat kami di bagasan kami yang kali aman kami. Saya kami dari berbincang, saya berbagi kamu, saya doa rajamu, saya sapa kamu berdoa semua di berbincang. Ini hormat Tuhan saya berdoa setiap hari. Saya di dosa itu adalah dosa Tuhan. Tuhan hanya untuk pawujudan. Kedua mahani siang pangako. Ayo orang Tuhan Raja. Doa aku doa. Amin. Asin Tuhan Tuhan Yesus Kristus.